Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung Pen Long ni Charlie Ham Kimi Kikim Jianu Jokesom. Lang Pera War Mata Constituency Arlo Forest Reserve Long Angtan Pen Kewang Amulo Tumaron Ripen Rong Kachiseng. Mohamaya Mondol Community Tumpen Tour Program Mate Kachihumri Ameke Chengpon. 20 bian CRPF patum ke SMRP School Library di Seri Deng Bengkang Pupon. Ningkan kepa perang miring anu joka keng kepa pong beloram lek thea keng kepa meja pan kerap kacohang. Asa mangkang along nong jethang pik nogong SP anon mistra pan nogong pen katerek pon. Thang ni phai kebar ni primary school atuma phan sarva shiksha bhijana sai hamalong kedu RIDF scheme kera pen borjan hawar matia constituency long kedu longbui timung LP school la pen HDP gov LP school la palong ni Charlie Ham kimiki kim ponjia phan KCA speaker long kitimung hin pen anujok ke sompon Labang sonujok long eke somalong Charlie Ham athan bang akhyo etum Charlie Ham kilang charya me mate school managing committee atum rong asar tum pencheng lok Ratsai Klembang Rajesh Kiling Indrajit Kathar Dhon Singh Timung Joyras rong pi pencheng lok penangan bang phobang phetum chetong dun Pami phan nantum kado eta ini school pami phan sidak school kilong pot lihat dan ningarong lena tu kan ningarong PC tindak school do nai pumat hasi dar ansi pathi nai pumat hasi lai school New York kang pulong nantum nong setong salot nasi bini New York ke long ningarong palo nasi nili itu ni ki puang tu pulang lah ya peke school dulu ningarong nasi bisi ke nasi puang tu ya la kapohile komsom bonte mana thayu phezi nasamba jobaku apran ka ne behel ku la egong la bothalik abia along ta hichum da phire hi boya da dun hai Lang per hawar mate constituency arlo wolong kamaji pen kailo kilometer thong capsuse lang we hawar along forest reserve along le along angtan pen kebang amulo kotum ingnam parusi long le cherai pon labang so putha kalam KSA atum arjulong si inglong pho KSA Hauraghat regional committee la pen wolong kamaji head branch atum hin pen adim long an humri dam sia hok pedalam ritar libdam Labang solang we forest reserve along aron repen ke doang tan pen kewang kece so tumapan prab jin pen Karbi Anglong Autonomous Council tumahin pen nang humri vek nang ji lapen labang so lang we hawar along aron repen long leka chojor pen tangka kirung hemari terang lapen rijak dera alang li tumapan prab jin pen Karbi Anglong Autonomous Council siam akhai Dr. Tuliram Ronghang lapen council hin pen aron repen lang we forest reserve along leka chojor tumapan prab jin pen insai pon vek nang ji pasi KSA Hauraghat regional committee tumhin pen ning je pon Labang solang we forest reserve along aron repen ke doang tan pen kewang kecil sotum ke dolong lok lake labang so along thedung ka cherap dundo lang phere mesia khai Ram Singh Timung forest DFO lapen difu circle office aero atum ka cherap dundo pusi haladagaratum pachini lapen KSA Hauraghat regional committee atum hin pen ning jepon lapen forest atum ke ingnam rai kamasai khi atum tangte piposi forest atum kelang charia wedarlo lapen langwe hawar lake forest reserve sike parlo tangte piposi piniani forest atum pisi lang dunding lo lapen piposi kham khe dunde derlo mate forest atum pen thedung kacharap dun doma pusi KSA Hauraghat regional committee tumahin pen ning jepon labang solang we forest reserve hawar long ka hamri damahut Hauraghat regional committee chunbang budho terang dihin chunbang Jona Singh terang rap dihin chunbang phangson teron jutang chunbang Gobind Melik pathu chunbang mirlong teron wolong kamji head branch chunbang Bisnu ingti lapen rap chunbang Rohit ingti atum chetong dun Karbi Student Association Hauraghat regional committee pen labang so langwe pahawa langphel MSC constituency ahawara arlo situ bukulia pen kilometer ring koine thongkep ne arlo nangla aslabang so
aha warlong ke forest anda dan selabang so aha warlong non kapre ang tan pen ke bangatu don pharoi sila don krep hone dolo lada lasi nil tum karbilo charlie asong pe sigi kimang hume me alam lalo ladak forest area along le ko son si heng pit heng phang pa piloran ma lapen labang so along inward don labang ke ladak ke do atum nang thana taing pulotang te hemeri terang lapen rijak deras tamel labang so along le ke chujor along isi involvement do thela bang so ye donong chiri krep ho an labang so hawarong ke dolong ye phan ke thik pidu u ase chiri krep long abang anam ke en suri kep sig en pusalang litum nang thandu nasila bang so along MEC Ramsing timung amenta do lapen dipu circle office long yar u lapen lada DFU tum se tamil bang so long inward do athe labang so forest andar lo kupi aron pensi ingna masai ki tum kecerai kom nangi arlong kupi posit heng piteng phangke papi long lang litu cerabdun rong mapun se karpilo charlie asong pen arjuing tu lapen ini tum karbiang long lapuan ini tum forest asai ki mate forest department tum an ki vigluma lasile tum karbilo charlie asong Haroka regional committee pen karbiang long ke hai CM tuliram rong hang pha tu chuniri kang tu labang so puthak prabjin pen nan adim nang lang pen labang so puthak ku piaron pen sila bang so aha war long kaprek ang tan pen ke bang atu mate la lom hawar pen pustami labang so forest area long bang ke kuson besi patulong long mala bang so puthak nali nitum karbilo charlie asong pen nali tum mahin pen nang pa chinia son ten litu nali tum phan Mahamaya Hawar Matya constituency aloke parlo Bam Pathar polling station right wing lapen Kawari Pathar polling station left wing along Mahamaya BJP Mandal Committee tumpen make padopon Mahamaya Hawar Matya constituency ang kang pinipen Mahamaya Mandal Committee tum tor program mate kahumria make chengpon non kewang GMC kang wai mate election along ko sonsi BJP phan ke pahai thujima labang soputhak kahumria me along kachethan kasimung padopon labang some Bam Pathar pias along Mongol Phangcho lapen Kawari Pathar along Katiram Baglari atumsi me charipon labang some along women mate mate Gramya Saikhya tumpen kihokalu mate appointment letter kerana saista me dengpon labang some along Alhisar Poman pen Mahamaya MSC mate Lunsing Teron stame Chitongdun Ninggan surhini ra ingkor IC pen ingkor hini farman 20 bian CRPF pen kedeng pon civic action program ateng pen kitab kibia hormu suki tibul pen cenglok library along kenang sor hormu pi pajir pon pen Sarn Singh commander 20 bian CRPF hin pen me cari pon si DC Dibakar Nat IS arideng pen Chandra Singh High School Dipu along school library kupono labang sokang pua me along karbiang long ISP Pusrat Singh headmistress Arunipa Pathak pen cenglok deputy commander 20 bian CRPF lapen than bang atum Chitongdun IG mate OPS Jorhat sector 20 bian CRPF atum pen karbiang lo kipa pihu batokano kedo kiduk dia data tum phan civic action program deng ponsi waiting set barpi bar sohem kijuna langka chosok alang tup lapen street light hai hui kenang sot pumathasi kera pajir pontang lo lasona hot covid protocol arona teng pensi alang litum claim pon lo non akai dihin jong si redeng ave pulote keso thipoing korang sita chechaklun henlo bidilo o karlo keso jong he ko rip pusita dihin ave pulote akeso pi e o ke chobom ta chelang dunding nangkok lasonsi duar bagori hawar dei thorlong kedo ke hayarong pia mekar boloram lek theta ningkan ke baprang merhing ar chok akeng ke bapong ajok non puta keng damun AC hemtodru nangkoklo ningkan ke baprang pen sikai sine tangka riar lang bom si keso chelang bom wang bom lo bonta non puta keso ke memedet pen keso kachelang jia bidi kawe ajok non ke chechak lun si hemtot lun nang kolo posi nilitom phan birta nang pale lapen non puta Assam Power Distribution Company Limited mati APDCL tumpen noya sianta kerap long lelang posi keso dabang nang chethandun
Lasi Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Tulilam Ronghang Lapen Duar Bagoria MSc Richard Tok Biatum Phan Kesu Kaselang Jia Phan Kesu Abang Pupen Kerap Kacuhang Pona Birta Niletum Phan Birta Nang Pale Kado kawe nitum rong rupen cirung cirek kiwanat hormu anta ala nang kilit tang anta aku cepon tulak pinyar ninta kabunai pan ke wang bidala karen anta cipon thulap lah. aku cepon tulak lah ter farma ari anu jok hotela material nang lit tang anta bidala Cipon thulap ni tadi. so sek sehdi Nang lagi sui sek cipon thulap lah. ni pinen ke kan po besar la non February baru tarik kan po coklat po Nanti nona li Karbi Anglong keja tuma pan alihin bengko pilo ke pacini tunyi kenang sot ke. Nanti ni kerap cuhangi gelap kono. Kisung pikot bang ke nili jok tang lo he kado we don rap anam akhir jumi pen nili jithe jeng ke dulu la pen non ko ke po dong pijeng pia hantan nili damun lo ko belum ke lo hilak ke nili damun dal Kalang lo kalang. asi government sorta isi bang ke ang tunta cuma tanang po mane aka prek pen la kisung poli chongdat kali chotilo li rong rup paching thor ye phansi alang li lasan khotna ke phoge government sort ani phanta matha chosi ki mi sansi nili isi government sort hanta mi chuning ri le he asia ko la der ke ja ili Karbi Anglong ke ja tum antami alang li lan kan pli pho chi chak dat ke son ba Nang rap sonte. nang rap sonte pulo hemdet kali sita hedi ini ison ba harmu lang tum anong charge mi chera son ni panang pi sonte puyale Ya ta. kedam tang ko an ni kan ita election antami an ke pilo ni kan ko thong ke bisar ke pitang lo mati si nili phai son ba harmu pi de ta lang tum dugi puyale Asam Angkang Along Kedo Ana SP Ang Bong Pen Anong Kacethang Na SP Anon Mistra Phan Assam Police Headquarter Ulubaria Longan Katerekpon No na por social media cetai long Anon Mistra Plote Kado Kaweta Ning Kedo Kapai Topik Alang li Nura Puna Cake Choklim IPS Abang Puku Kado Kaweta Hok Ponsi Kedam tanganingkan Aru Ciklosi IPS Anon Mistra Nogong Long Superintendent of Police Ar Punang Denglo Alang li Nogong Long SPR Punang Deng Det Pen Ke Nogong Rong Supi Long Kang Hukang Hipen Cheng Log Drugs Ke Jor Ke Nama Phai Tame Men Nang Gemlo La so jokai kira soluk soda kang hukang hi lapen drugs salam ki pen anong ke duhu nogong rong sopi mon samwang lo la hayang theke mea jok anon misra phan nogong ara datum aning kang samnang bat bom lo lapen thu aot kelang no drugs ke jor kang hukang hi tuma phan hele mu pen ke ther mate encounter jakong ka char jak thega jok anon misra rat pen akero bat bom lo Bonta alang phan labang so kero radang lu malong ajir ding par pedalo alang pen ke klem misi ke chokche encounter ke klem ajok pasi rada tum che thanjolo jasemer ke dam tangar ko chiklo ni phaing kora hiniar ni inut arta ningkaning kora hiniari so kirti komal bora phan akeng hele mu ke paru ajok alam ki asam hor chodurlo halasorni raki hormu kirika kuruk mate anti drugs apu thak ke ton kelang kisi ka hot labang sorni adai ka wepin abang phu kirti komal bora phan akeng hele mu ke paru ajok asam angkang along hur chodut si rada kero kelong IPS Anon Misra Phan penangan ara datum kahon thenang dolo laso alam ingdang bom si hamphanga song AASU pencenglok racharia song atumanta Anon Misra Phan kangsai padonang jipu hangtaram rentilo lasi lahailam kya jok penone ko pilone thangthangni phai kebarni ke alang phan nogong rong supialong pen terek ponsi Assam Police Headquarter Ulubaria long pondetlo